perangan si kafir, tanda perangan si kafir. Bak 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi, Perang-perang Badar bak masanya nayu perangan Yahudi. Allah Kafir kajian menghimpun kaji plung di kepung Nabi. Allah kafir kajian menghimpun kaji plung di kepung Nabi. Nabi nayu pregendrang tanda perangan si kafir. Batu 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi, perang-perang Badar bamasanyan nayu perangan Yahudi. Kafir kaji menghimpun kaji plung di kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji plung di kepung Nabi. Kafir kaji pegadong Nabi hanjut tebidle. Nabi sujud batuan nekalam ngan ilahi. Nabi laki batuan memenang lam perang Badar. Lenyap Nabi nejenjang neregam pedang sakti Allah. Nabi Nayu pegendra tanda perangan si kafir. Allah 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi, perang-perang Badar bamasanyan nayu perangan Yahudi. Kafir kaji menghimpun Kaji plung di kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji plung di kepung Nabi. Ali bin Abi Thalib keangkat kepala wah, tegar bandingan mesap-sap ngan penari. Sigam sitop kafir lam tanah dilepsikan. Kafir lain bangsat di kalan Sayyidina Ali. Allah Nabi nayu pregendra tanda perangan si kafir. Bak 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi, perang-perang Badar bamasanyan nayu perangan Yahudi. Kafir kaji menghimpun kaji plung di kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji plung di kepung Nabi.